بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن هو الأول القديم بلا ابتداء والأخير الكريم بلا انتهاء، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман агайын туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр маарик болсун. Жараткан Алла Таала бул күндүн урматына жергебизге тынчтык, бейпилдик, элибизге ынтымак, биримдик берип, дайыма биздин журтубуздан өзүнүн хидаятын жана берекетин арытпаган болсун. Кудайга миң мертебе шүгүрлөр келтирели. Сиздер менен мына ушинтип Кудайдын байты үйү делинген мечитте жүз көрүшүп олтурабыз. Аны менен бирге дамылабыз. Абдуллах Дамланын мечитине зияратка келип олтурабыз. Бул кишинин себебинен канчалаган мына жарык жүздөр менен сиздердей Кудайдын сүйгөн пенделери менен бет маңдай отуруп көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн сиздер менен биздин дин башкармалык муфтият тарабынан бекитилип берилген тема боюнча бир аз сүйлөп, андан кийин биздин дин жаатындагы ошол дин башкармалыгындагы эң жогорку орган делинген Алымдар кеңеши тарабынан чыгарылган фатвалар, кээ бир токтомдор, анын негизинде чыгарылган Азирет муфтийнин буйруктары, кыскасы биздин журтубуз Кыргызстандагы диний кырдаал боюнча, мына ушул диний кырдаалдын туруктуулугун сактап калуу боюнча өзүнүн муфтияттын тапшырмалары бар. Ошолор жөнүндө кыскача баяндама жасап кетсек. Албетте бардык эле темалар орчундуу, олуттуу. Ар бир темага басым жасап отурсак, мына ул намазга чейинки жарым саат аябай эле аздык кылат. Ошонсо да ар бирине токтолуп кетмекчибиз. Муфтиятыбыз бекитип берген тема боюнча бүгүн никенин артыкчылыгы, ошондой эле жашы жете элек кыздарды же жигиттерди никеден өткөрбөө боюнча маселе кылмакчыбыз. Себеби сиздер биздерге баарыбызга маалым, биздин конституциябызда, мыйзамыбызда 18ге жашы толо элек улан кыздарыбызды никеден өткөрүүгө тыюу салынган. Ага шариятыбыз кандай карат, шарият эмне дейт, бул жөнүндө да кыскача айтып өтмөкчүбүз. Имам Байхақи өзүнүн сунанында келтирет бир хадисте Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят кылынат. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте айтып атат: качан адам баласы үй бүлө куруп никелене турган болсо, чындыгында ал дининин жарымын тургузуптур. Эми калган жарымын тургузууда Аллахка таянсын дейт. Демек, биздин акыйкат динибиз делинген исламда никени ибадат деңгээлине көтөрүп атат. Ибадат катары карап атат. Биздин ак динибиз исламда ислам үммөтү мусулмандардын эркек болсун, аял болсун, никеленүүсү бул кандай десем бир шариятыбыз талап кылган амалдардан десек деле боло берет. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде: "Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати фалейса минни." Нике бул менин сүннөтүм, ким менин мына ушул сүннөтүмдөн баш тарта турган болсо, ал менин үммөтүмдөн эмес деп айткан, ваид маанисинде айткан хадистери да бар. Уламаларыбыз айтат, жараткан Алла Тааланын инсаниятка берген неаматтары, жакшылыктары аябай эле көп. Инсан анын санап санагына жете албайт. Ошол неаматтардын, жакшылыктардын эң эле улуусу, эң эле жакшысы бул ислам неаматы. Адамзаттын ислам динин тутунуп, мусулман болуп жашап, Алланын жалгыздыгын моюндап, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хак пайгамбар экендигин моюндап жашоосу эң чоң неамат, эң чоң бакыт болуп саналат туугандар.
Alımdarımız etet mına uşul İslam'dan kiyingi ele turgan nemat bu nike. Nike. Bunun da kadır barkına yetişimiz gerek. Andıktan кейбір alımdarımız nikesiz yaşao bu dinsiz yaşaoga barabar dep tayışkan. Andıktan erkek bolsun, ayal bolsun, her bir insandın başında bir nike bolusu bul çoğ bakıt dep kaytalap etmekçimin. Tilekке karşı кейбір жарандарыбыз, кейбір musulman bir tuğandarыбыз buğa kaydigeri qarap, nikeni toğutpostыққа alып, дағы да жатығырақ болсын, түшіндіре кете тұрған болсақ, ажырашуулар көп қатталуда. Бейресми статистикаға қарағанда Қырғызстанда bir жылда үйленген жаштардың 42% ажырашуға душар болып отады. Ал эми расмийге карап турган болсок 30%дан ашык. Демек бул биз үчүн бир өтө медесе кайгы болот. Орусча айтканда трагедия десек да болот. Андыктан жаштарыбызга да, чоңдорубузга да айта турган сөзүбүз, мына ушул нике деген нерсенин баркына жетели. Кудай Таала тарабынан берилген чоң неамат экендигин билип, аны кадырлап барктай билели. Айрыкча биз мына Ош облустук мусулмандар казиятынын иш планында болуп, жерлерге барганда имамдарга тапшырма берип, анда бирдиктүү хутба дайындап кабыл алып атабыз. Көбүрөөк ошол нике кыюу акды никах мажлисинде молдокелерибиз 2 жашка никенин артыкчылыктары менен кошо талактын кесепеттерин да угузгула деп атабыз. Себеби ошол жерде 2 жаш кулагын төшөп турат. Укуктун мындайча айтканда микрофондун эмеси ээлиги ошол нике кыйган молдодо турат. Никенин артыкчылыгын мына ушундай Кудай Таала тарабынан берилген улуу неамат экендигин айтып, талак деген бир кесепеттир айткыла. Ылайым Кудай Таала ушул 2 жашка бакыт берсин, бактылуу болгула, жакшы жашагыла. Бирок адам экенбиз. Кээде биз каалабасак деле турмушта казан аяк кагышып кетет экен. Gelişmezlikler, düşünmezlikler bolup kaladı eкен. Oşonda güyo bala sağa aytarыбыз, min açuğa aldırsan da, men erkekmin, ушундай dese mene bunun sazayın kolga bergen bolamın, enesin tağırıtıp koygan bolamın de bir şeytani fikir gelip, anan talaktı aytıp alıp, ökünüp kalva kıladı. Aytarın aytıp, değerin dev alıp, anan kılgan işi tuğra emes ekendigin düşüngönde geç bolup kalıp atat. Урматтуу эркектер, урматтуу инилер айрыкча, эми жаш үй бүлө кургандар, балким агалар деле баарыбызга эле тарбиялык мааниси бардыр. Ошондой үй бүлөдө кандайдыр бир келишпестиктер болуп калса, миң ачууга алдырсаңыз дагы эч качан талак деген сөздү оозго албаңыз. Абгадул халали илаллахи ат-талак. Пайгамбарыбыз ушундай айтты. Уруксат берилген болсо дагы Кудай Таалага эң жийиркеничтүү болгон нерсе бул талак. Талак айтса арш титирет дейт. Көзүмө көрүнбө, мага арамсың, жогол, атаңдыкына кет деген каймана мааниде айтылган сөздөр менен деле ниетине карап талак түшүп калуу ыктымалдары болот туугандар. Качан ошондой келишпестик болгон учурда эркек киши деген үйүнөн чыгып кетсин. Сыртта анан жоро жолдоштору менен бир аз жооролонуп, чайхана кылып, палоо жеп, чай ичип келсе, ачуусу тараса жанагы желмогуз болгон аял кайра эле периште болуп калат көзүнө көрүнүп. Аялдарыбызга айтарыбыз, Кыргызда бир сөз бар, таш түшкөн жеринде оор дейт. Ар бир кыз өз ата-энесинин колунда 18-20 жылдын төгөрөгүндө тарбияланып, анан башка бир үй бүлөгө келин болуп түшүп, ошо жерден түтүн булатып, ошо жерден өзүнүн кичи мамлекети болгон үй бүлө дегенди курап чыгат. Ылайым мына ушундай тагдыр ар бир кыздын бешенесине жазган болсун. Кыздарыбызга, карындаштарыбызга айтарыбыз, барган жерде өзүңдүн өмүрлүк жолдошуңду, bir tuğandарын, ata-enesin özüңдүн ata-enеңдей, özüңдүн bir tuğanыңдай көргүн. Şariatımızda erkek adamdın beyişke girүүsü bir ayaldın razılığına baylap koyulgan. Al kim dese oşul erkektin enesi. Biz erkekler kançalık çekemiz jıtılıp ketkиче namaz okubaylı. Ondop, 20'lap, belkim 100'degen jola hacılıkça umralarda atkarbaylı. Enemiz razı bolbosa beyiş haram bolot bizge. Anın sыңарындай ayaldın beyişke girүүsü da bir erkektin razılığına baylap koyulgan. Al kim
ал ошол аялдын өзүнүн өмүрлүк жолдошу. Карындаштарыбыз кайтарыбыз, мынабы сенин өмүрлүк жолдошуң эмес, сенин бейишиң же сенин тозоңуң, өзүң каалаган нерсеңди өзүң куруп ал. Жанагындай келишпестиктер, түшүнбөстүктөр болуп калган учурда айланайын карындаштар. Акыйкат 100% сиз тарапта болсо да, кайталап айтам, акыйкат 100% сиз тарап болсо да, аялдыгыңызды моюнга алып, бир паана пас келип коюңуз, утук сиздики болот. Болбой эле тилди бир карыш кылып эрге теңеле берсеңиз, эркектин намысы жаман, эркектин ариети жаман, ар нерсеге барышы мүмкүн. Анан эки ооз сөз менен маселеңиз чечилип, желиңиз чыгып, же атаңыздыкына батпай, же агаңыздыкына батпай көчөлө каласыз. Андыктан карындаштарыбызга, эже карындаштарыбызга аял затына айтарыбыз, эр менен мунаса кылып жашоо өткөрүш керек. Кандай болбосун үй бүлөнүн сакталып калуусунун жолун кылыш керек. Бизде кыргызда сөз бар, чымчыктын да уясы бузулбасын дегендей. Андыктан адамдын уясы, адамдын үй бүлөсү бул өтө бартуу нерсе. Ажырашып кете бересиң, сага аял табылышы мүмкүн, тигиге эр табылышы мүмкүн, бирок балдарга ата эне табылбайт. Нике мына ушундай нерсе туугандар. Жашы жетелектерге нике кыйлуу маселесинде билесиздер, бизде учурунда Айда Салянова деген бир депутат эжекебиздин демилгеси менен мыйзам долбоору көтөрүлүп, ал кабыл алынган. Кыргызстанда 18 жашка толо элек эркек болсун, кыз бала болсун, нике кыйлбайт. Тажрыйбада көрүп атабыз, ошол статьяда жазылган, эгер 18ге толо элек жаштарга нике кыйып койсо, молдокене жоопкерчиликке тартылып атат. Ушундайлар болуп атат. Бирок мыйзам кабыл алынып калыптыр. Ал же муфтияттын же кажияттын иши эмес. Ошол өзүбүз добуш берип шайлаган депутаттардын кабыл алган мыйзамы туугандар. Андыктан айрыкча молдокелерге эскертүү берип кетебиз. Нике кыйып атканда сөзсүз никеси кыйылып аткан эки жаштын паспортун караңыз. 18 жашка толо элек жаштарга нике кыйып коюп, башыңызды балеге тыкпаңыз. Кыргызстандын мыйзамын сыйлаңыз. Урматтуу ата-энелер, сиздерден да сураныч, кыз чыгарасызбы, келин аласызбы? 18 жашка толгондон кийин анан той өткөрүңүз. Болуптур, бул мыйзам кабыл алыныптыр. Муну шарият кандай карайт? Эми көп эл ичинде ушундай адамдар бар экен, канчалаган жанагындай бир жаман сөздөр менен, ооз алгыс сөздөр менен жамандарык тепкиледик. Не, 18 жашка толо элек болсо зынага барсынбы, не кылсын, кайдагы мыйзамды кабыл алдыңар деп атып жеп та бүттүк кээ бирөөлөрдү. Эми биз мусулмандар ушундай эл болушубуз керек. Эл болушубуз керек. Өткөн ишке салават деген маселе бар. Тагдыр деген маселе бар. Болоору болду, мыйзам кабыл алдыбы, биз ошол мыйзам менен жүрүшүбүз керек. Андай болгондо мындай болот эле, мындай болгондо тигиндей болот эле дей бергенибиз, ал мусулманчылыкка жарашпайт. Кээ бирөөлөр ислам динине көө жагыш максатында, же болбосо мына ушул мыйзамды акарат кылыш максатында да ар нерселерди айтып далил келтиришет. Алардын бири Hazreti Ayşe enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e turmuşka çıkan uçurda 6 je 9 yaşlar edigen rivayetlerdi geltiremiz. Tura bu rivayette Sahih-i Bukhari'de gelet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ayşe'nin turmuşka çıkatkanda bir rivayette 6 yaşlar ise bir rivayette 9 yaşlar dep aytılgan rivayet var. Sahih. Birok çındap karay turgan bolsak, izildey turgan bolsak, төмөнкүдөй тиянактар чыгат туугандар. Билесиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүн эсепке алып алганда сахабалардын дээрлик бардыгынын туулган жылы белгисиз. Ал эле эмес, өзүбүз жашап аткан арабызда отурган мынандай сүйүктүү аксакал аталарыбыздын аталарынын туулган күнү жылы белгисиз. Паспортко туш келди датаны жазып кое берген, туурабы аксакал? Качан гана адам атактуу болгондо, эл тааныган адам болгондо, анан анын туулган жылы сүрүштүрүлө баштаган.
Жана калса биздин акыйда жаатындагы мазхабыбыздын жетекчиси болгон Абу Мансур ал-Матуриди рахимахуллахтын дагы туулган жылы белгисиз. Белгисиз. Себеби зарылдык болгон эмес деп айтылат. Эми биз так факттарга, реалдуу далилдерге таянып карай турган болсок, Hazreti Ayşe enemizdin bir tuğan ecesi olgan Asma binti Abi Bakr degen. Mına uşul Asma binti Abi Bakr Hazreti Ayşe enemizden 10 yaşka ulu ekendigi anık. Anık. Al kişi hicrattın 71. yılı kayıtış bolgon 100 yaşında. Mına uşunu eseptey turgan bolsak, oşol Asma binti Abu Bakr enemiz, Hazreti Ayşe enemizden bir tuğan enesi delingen Abu Bakr'dın kızı 595. miladi yılda jarık dünyaya gelgen eken. 595. yılı. Anan mından 10 yaştı koşa turgan bolsok, Hazreti Ayşe enemiz 605. yılı jarık dünyaya gelgen bolup. Anan hicrattın 2. yılı, Peygamberimiz Makka'dan Madine'ye hicrat kılgan 2. yılı Hazreti Ayşe enemiz Peygamberimiz'e turmuşka çıkkan. Oşonda hicrattın 2. yılı 624. yılga tuş kelet dagın Hazreti Ayşe enemiz Peygamberimiz'e turmuşka çıkkanda 19 yaşta bolup. 19 yaşta bolup. Alemi janagı Sahih Buhari'de gelgen dalil derçi Peygamberimiz'e Hazreti Ayşe enemiz 6 yaşta, 9 yaşta turmuşka çıkkandık degen desek, anı karay turgan bolsak, anda Araptardın adatı boyunca Araptar negizinen kızlarının yaşın etektir körgöndөн başlap eseptey başlagan deydi. Bul hadiste aytılgandagı Hazreti Ayşe enemizdin yaşı oşol etektir körgöndөн kийинки yaşı etibar kılıngan deydi. Düşündüre aldım okşaydı men sizlerge. Demek Peygamberimiz'e Kamar suresinin baştapkı ayatları nazil bolgan mezgilde Hazreti Ayşe enemiz men oyno sekelek kız bolçumun dep eskeret. Sebebi Hazreti Ayşe enemiz Hazreti Umar radıyallahu anhu'dan murun musulman bolgan dep aytılат. Egerde biz janagı Sahih Buhari'de gelgen Hazreti Ayşe enemizdin Peygamberimiz'e turmuşka çıkkan uçurun 6 ya 9 yaşta eseptey turgan bolsak, anda Hazreti Ayşe enemiz Kamar suresi nazil bolganda törelelek boluşka tuş kelip kaladı eken. Törelelek boluş kerek eken anda. Demek bu mümkün emes. Hazreti Ayşe enemiz özü oşol Kamar suresinin nazil bolgondugun men sekelek kezimde dep eskerediken, oşol uçurdu 3 yaş 5 yaşka tuştayımız, oşonda da Peygamberimiz'e turmuşka çıkkandın en azı 17 yaştan ıldığı bolboyt dep esepleşet tarıkçılarımız. Andan sıtkarı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud kazatına Hazreti Ayşe enemizni koşa alıp çıkkan. Al uçurda kız baldardı 15 ya 17 yaştan ıldığı bolgonun kazatlarga sapanlarga alıp çıkın mümkün bolgon emes. Demek kaysıl rivayatlardı, kaysıl esepler menen tarıkçılar bizge bergen malumatlardı karay turgan bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Ayşe enemiz turmuşka çıkkan uçuru 17 yaş menen 19 yaştın ortası olutat. 17 yaştan ıldığı bolboyt. Demek biz özümüz dele kızımızdı turmuşka uzatarda, turmuşka çıkıp atkan kızımızdın ar taraftan jetilүүsüne mani berebiz da, ayrıkça fizikalik jaktan jetilүүsüne. Turmuşka bergen kızımız bir yıldan keyin töröy turgan kızdın fizikalik jaktan jetiştүү bolusun etibarga alışыбыз керек tuğanlar. Belki bugün doğru gelip oşol Peygamberimizin doğrundaki adamlar fizikalik jaktan azırkı uçurdaki adamlara karaganda fizikalik jaktan güçlü olgan. Salavatlı olgan. Bizdin ustazımız Abdusattar Damıla rahmatılık mufti olup turgan uçurda Pakistan'a kızmatlık iş sapar menen bargan. Oşo Pakistan'ın Kabul şahrında muzey var eken dagın muzeyde
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çapanı menen seldesi var eken. Oşonu gördüm de aytkan damılamız bizim ustazımız. Ana mintip çamalap gördüm. Janagı seldeni men kiysem dedi. Mintip mına jelkeme düşüp kalat dedi. Şunday çoğun deydi. Bolosam bizim ustazımızın da başı çoğun adam bolgon. Demek al doğurduk adamdardın söylötü, fizikal jagı bizge karaganda dağı da mınday bir olburluğu bolgon desek bolot. Demek oşol uçurdun özünde kızdardı 17 yaştan ıldığı demez. Andan jogorda. Öte ıldığı bolsa 15 yaştan, 16 yaştan jogorda turmuşka berip kelgen. Hazır bizden doğruga kelip balkim bu talap bolup kalar. Kızlarımızı görüp otağız avalın. Demek bul kabul alıngan mizamga eskандай bir şariatka hilaf kele turgan jeri jok tuğandar. Kızdardı turmuşka uzatarda tarbiyalap turmuştun janagı kүйөө жолдоштун bala bagıштын başkalardın kadırın düşündürüp durup anan uzatala. Men ekinci meselege toktolup keteyin. Bizde egemendүүлükкө жеткенибизге мына 30 жылдан ашуun болду. Тугандар bizde din tutu erkinligi öte jakşı kamsыздалган. Koşuna өлкөлөргө kara salıştırmalı bizde aябай jakşı. Bilesizler bunu barыңızдар көрүp турасыздар. Kudayga şükür 7 milyon halkımız bolsa 4 minge çukul meçit var bizde. Kırgızistan boyunca meçitin sanı 4 minge jakındap kaldı. Mına koşnan Özbekistan'da karap köreli 37 milyon halkına 2,5 mingeli meçit var. Kazakistan'da karasak andan da az. Bul bizge Kuday Taala bergen nimet. Kuday Taala aytat Kur'an'da la in şekertum la azidannakum. Eğer sizler şükür kılsalar men bergen nimetlerge men dağı da arttırıp baram deydi. Biz mına uşul Kuday Taala tarafından berilip atkan din tutu erkinlik nimetinin kadırına jeteli tuğandar. Barkına jeteli. Erkelesek de erkelep biroq taltаңda başımız gerek. Mına uşul 30 yıldan aşuun bolgon uakıtta bizge din tutu erkinliginin jakşı jaktары bolgondoy ele tayaktın iki jagı da bar degende jaman jaktары da bolup atat. Oşoga erkelep taltаңdap ketip türdü janagындай tuura emes agımdarga kirip ketip İslam'da elge terrorizm, ekstremizm degen manayda tanıtıp tigi Siriya jana başka ülkelerge Kur'an alıp oşaka soğuşkanı ketip kalgandar var. Janagындай ala karganı atından ata degende Vahabis bolup ketip atkandar, Hizbut bolup ketip atkandar, jana başka bir türlü agımdarga kirip ketip atkan jaşlarыбызda jok emes. Bulardı tarbiyalap, bulardın kulağından tartıp, tüz jür dep aytıp koyu, bul siz menen bizdin milletimiz tuğandar, ata-eneler başkalar. Bizde alımlar kengeşinden fatva çıktı. Oşol fatvanın negizinde Hazreti Mufti bizge buyruk berip anı elge jetkirүүnü millettendirdi. Oşol fatvalardın biri tuğandar sakal meselesi jönünde. Sakal meselesi jönünde, sakal koyu meselesi jönünde men bir usul menen sizlerge düşündürme berip keteyin. Sakal koyunun hükmü emne? Bizden Hanafi mazhabında erkek kişinin sakal koyu hükmü emne? Vacip mi, farz mı? Ce sünnet mi? Gebreler vacip, farz dep tajürgönler var. Çın-çınına gelgende tuğandar. Hanafi mazhabında erkek kişiye sakal koyunun hükmü bul sünnet. Vacip da emez, farz da emez. Bizden Hanafi mazhabda gana farz menen vacipti ayırmalaşat. Biroq başka mazhablarda farz menen vaciptin ayırması jok. Anı munkirin kufrga hüküm kılışa beret. Anı taştagan adamdı çoğun günöge sebepçi kılışa beret. İnkar kılgan adamdı imandan çıkaranga çen barışat. Mına uşul hükümdörді bilүүde dagın oluttu nerse var. Anı da biz jakşılap ajratıp bilip alışыбыз gerek. Tuğra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sakal koyu boyunca buyrukları var hadislerde. Sahih Buhari'de de var, Sahih Müslim'de de var, Sihah Sitan'ın barında var. Tuğra hadisler sahih. Buyruğu var. Vaffirul luha, va'ful luha, arhul luha dep kelet. Sakalыңарды koya vergile, tim koygula, öse versin. Bu amirlerden bardığının manisi tarikuha ala haliha. Özünün avalına tim koyuş gerek, öse veriş gerek degen mani verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ağzından çıkan buyruk vücubtu ifade kılavı. Peygamberimiz buyurgan bolsa kılgıla, antkile, mintkile degen buyrukları bu vaciptikti düşündürevi.
Бұл нәрседен вачип өкіме келіп шығауы. Мына ұшыл жағын қарайлы туғанда. Ұшыл фиқ кітаптерінде амырдың махаллына қарап, амыр қайырға шутат, бұйрық қайырға шутат. Ошоға қарап, же вачип болады, же вачипта мындай бер жаққа бұрылат туғанда. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан риваят қылған хадисте, бұл сахих Муслимде келет, Пайғамбару саллаллаху алейхи ва саллам мындай деді: "Аутиру qabla an tusbihu." Силер таң атырғанға чейін витр намазын оқуғыла деп бұйрық берді. Демек бұл бұйрық. Бұйрықтың бара тұрған орды қайыр? Бұйрықтың бара тұрған орды намаз. Мұны шариат терминіменен ибадатun мақсудатun деп айтылады. Ибадаттың дал өзі. Пайғамбарымыздың аузынан шыққан бұйрық қайерге барып отады? Намазға, ибадатқа болып отады. Бұл бұйрық башқа бұйрықтарға қарағанда біраз күшті болады туғандар. Аның мисалын келеркі хадистен түсіне оластар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір көзі соқыр адам келіп: "Я Расулаллах, менің мешітке жетелеп келгідей адам жоқ. Ұрсат берсеңіз, мен намазды үйділі оқиын" деді. Пайғамбарымыз аға ұрсат берді. "Мейлі сен үйіңді оқи бер" деді. Бірақ жаңағы кіші қайтып баратқанда: "Я фулан, хәл тасмаун нида?" Баланча, сен азанды ұғасың ба деді. "Қала наам", "Ова мен ұғам" деділі. "Фаажиб" деді. Анда азанға жауап бер, "Гел жамаатқа" деді. Демек жамаатқа да бұйрық болып отады пайғамбарымыздан. Бірақ бұйрықтың орды қайерге барып отады? Ибадаттың дал өзіне жоқ. Емнеге барып отады? Ли икмалил ибадат. Ибадатты толықтау үшін нәрсеге болып отады бұйрық. Бұл бұйрық жаңағы витрге болған бұйрықтан көрі күші біраз ылди болады туғандар, біліп алалысыны. Се ибадаттың дал өзіне болған жоқ, ибадаттың мақсудаға болған жоқ. Ли икмалил ибадатқа болып отады. Ошондайлы пайғамбарымыздың дағын башқа бұйрықтары бар. Мәселен, ким жей тұрған болса, оң қолы менен жесін. Фаман акала минкум фалякул би ямини. Ким силерден араңардан кимдир бирөө тамак жей тұрған болса, оң қолы менен жесін деді. Бұл да бұйрық бу? Бұйрық. Бирок бұл бұйрық ибадатқа барабы? Жанагы витр сияқты намазға болуп атабы? Андайга эмес. Ибадатты толуктоо үчүн нерсе болгон жамаат сияқты нерсеге болуп атабы? Андайга да эмес. Эмнеге болуп атат? Адат, жөн гана адат болуп атат. Жөн гана адатка болгон буйруктун күчү жанагы экөөнүн да бираз ылдый болот. Эми карап туруңуздар. Мына ушул буйруктарды эгер ваид кубаттаса, коркутуу кубаттаса, ал буйрук дагы да күчтүү болот. Нурул Анварда bir matın var. وَاسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِهِ بِالنَّسِّ اَيْ قُلْنَا اِنَّا مُوجَبَهُ الْوُجُوبِ اِسْتِحْقَاقِ الْوَعِيدِ لِتَارِكِ الْأَمْرِ بِالنَّسِّ. Bir buyruktun vacip dengeline çıkış için oşol buyruktu tark kılgan adamga dağın bir hadis menen korkutu sabit boluş gerek. Tahakkuk tavuş gerek. Meselen vitirge buyruk boldu. Taң жүргенге чейин витр намазын окугула деген буйрук болду. Андан башка bir hadiste Пайгамбар саллаллаху алейхи минтип айтты. Ал-витру хаккун, фаман лам ютир фалайса минна, фаман лам ютир фалайса минна, фаман лам ютир фалайса минна dedi. Витр хак бул. Ким витр намазын окубай турган болсо, ал бизден эмес, ал бизден эмес деп 3 жолу айтылады. Мына ушул ваид, мына ушул коркутуу витрге болгон буйрукту дагы да кубаттап туруп, муну важип деңгээлине чыгарды. Ошентип витрдин өкүмү Ханафи мазхабында важип болду тугандар. Эмес жамаатка ваид барбы? Бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisinde ордума bir адамды имам кылып дайындап, анан бираз кишилерди же жаш балдарды чогултуп алып, аларга отун тердирип, жамаатка келбеген кишилерди үйүп менен кошо өрттөп ийсем деген. Ушундай hadis барбы? Барыңыздар окуңуздар. Бул ваид жамаатка болгон буйрукту дагы да күчөйттү, бирок vacip kap çığa albaydı. Sünnet-i muakkadega çıkıp toktodu. Hanefi mazhabında bilesizler, cemaattın hükmü sünnet-i muakkada. Eğer de biz cemaattın hükmün dağın mına uşun amir jana vaid menen vacipke götürüp salsak, anda 5 vakit namazın hükmü cuma namazdan ayırmaz kalmak emes. Götür alğanımız yok biz usul menen. Gördünüzler mi? Emi jana 10 kolu men jebegenge vaid var mı? Var. Peygamberimizin aldığında bir kişi, bir jigit sol kolu menen jep atır, 10 kolu menen je dediler, men sol kolu menen jeyilbam dedi, ömür boyu jeyilbay kal dedi. Şunday korkutkandar var. Biroq bul bari bir sünnetten jogorı çıkmadı.
Adat bolğonduk üçün. Emi sakalga qayta turgan bolsak, sakalga amir bar, buyruk bar, sakal koygula dedi. Birok sakal koyup olganga vaid yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakal koyuyorsan mınday olasın, sakal koyuyorsan tiginday olasın, jaman bolat degen bir de hadisi yok. Bir de hadisi yok. Bunu kuvvetlay turgan. Kayra Abu Hurayra jana başka bir Huzayfa radıyallahu anh'lar rivayet kılan hadislerde Abdullah ibn Umar da rivayet kılgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakalın bir kabza bir tutam alıp durup açıkçasın 40 kan. Kayra bu hadis sakalama bolgan amirdin güçün kayra ıldıyla tap tuğanlar. Kayra ıldıyla tap. Kabzadan aşığın 40'ış Peygamberimizin fiili, hadisi. Bunu Abdullah ibn Umar, Abu Hurayralar rivayet kılıp atat, jana özleri de uşuq amal kılıp atat. Bul teskerisince sakalga bolgan buyrutun güçün ıldıyla atat. Andıktan biz Hanafi mezhebinde sakal koyuğunun hükümün sünnetten öyde kötere almayız, mümkün emes. Biz körüngöndün barlığına sakal koyuş vacip, sakal koyuş farz-ı kifaya devatıp, eldin bar sakal koydu. Keçiresler kopar kılıp aytayın, ittin itavayda sakal koya başladı. Özü 5 vak namazı jakşı bilmey. Bir jerin juuştu jakşı özleştirelek, biroq sakal koyup algan. Sakaldın barkı boluş kerek ko. İnternetteki lentani karasan, kılmışkerler karmaldı, para menen karmaldı, karakçılık menen karmaldı. Janagında pedofil bolup karmaldı da 70% sakalçan. Sakaldın da averin öldürüp büttük üçün otur. İmam Nucaym degen bir alim aytkan, Hidayanan şarhı nihayede cezat. Vacaba biqat ma zada ala kubdati. Ve muqtazahu al-ismu bitarkihi degen. Hidayanan şarhı nihayede tutat, İbn-i Nucaym degen alim aytutat, mınavul kabzadan aşığın 40'ış vacip deri. Kim 40 basa al-ism, semenen kese çoğun kilogör bulut deb aytdı. Hazreti İmam Muhammed rahmetullahi aleyh ustazı Abu Hanife'den rivayet kılganda Abu Hanife sakaldın sünnet ekendigi, sakal ikinciden zinet ekendigini aytkan. Sakaldın koyu bolusu, sakaldın ösüsü kamar zina. Ve amma tuğluhal fahiş hilaf-ı sünna. Sakaldın tuş geldi ösüp ketkendigi al hilaf-ı zinna. Demek Peygamber neme Hazreti Abu Hanife rahmetullahi aleyh mezhebinin tekisi aytutat, sakal bul zinat, sakal bul körk, sakal koygonda al adamga jaraşıp dursun. Jaraşıp dursun. Bolğançılık oya örüp Abu Kuhafa, oşol Abu Bakır'dın atası. Oşol aytat. Bul hadistin sanadında Abu Yusuf jana Abu Hanifalar da bar. Abu Kuhafa beni Peygamberimizge alıp kelgende menin sakaldarım mintip tozup atkanda Peygamberimiz mintip aytты. Mınaqtarın kırkıp tegizde barsaňar bolmayın sakalın dedi. Tuğandar, men açık söylep büyürengen adammın. Sakaldı koya veriş, tim koyuş bu Vahabistlerin tarikası. Bilip alыңızlar şunu. Sakalga vacip hükümün beriş dağın Vahabistlerin tarikası. Bizde Hanafi'de sakaldın hükümü sünnet, anın bir kabzadan aşığın 40 kere ekendiginde Hanafi ulamaları kebirleri caiz dese kebirleri vacip deydi. Demek jaraşıklı kılıp kırkıp tegizlep jürgen jakşı sakal. Murut meselesine kele turgan bolsak, muruttu kıskartışka da rivayet var, ustara menen kırıp alışka da rivayet var. Biroq kıskartışka gelgende bil ittifak sünnet, alemi kırışka gelgende kebir alimler sünnet dese kebir alimler bid'at degen. İbn Abidin özünün haşiyasında yazgan, eğer bir hüküm sünnetçe bid'atta taraddut bolup kala turgan bolsa, ekilenip kala turgan bolsa, Tanrı aytkanda kebir alimler sünnet, kebir alimler bid'at dese bir amaldı. Sen bid'at degenine itikat kıl degen. Bizdin Cerdeşimiz Siraciddin Oşidin Fatavai Siraciye degen kitabında aytkan, yanbaghi lirraculu an ya'khuza min şaribihi hatta yasira mitlal hacib. Erkek kişi murutun uşunçalık kıskartış gerek, al murutu kaş siyaktı bolup tursun degen. Erkek kişinin murutu moylosu, kaştay boluş gerek tuğanlar. Muruttu lezbiya menen kırıp alıştağın bul da Vahabistlerin tarikası, bilip alыңızlar şunu. Murut koyuş gerek bizim Hanafiler.
Бирок ошол муруту ичкенде, жегенде баягында ошол нерсесиге тийип кала тургандай узун болбош керек. Качтан өскүр болбош керек. Бирок кырып алгандагы бул бидат туугандар бизде. Биз мына ушул тартипке түшүшүбүз керек. Кыргыздарда бир сөз айтышат го, жанагы атасы тирүү туруп сакал койгон болбойт деп айтышат. Жок, мейли атасы тирүү турганда сакал кое берсин, ага кошулбайбыз. Бирок узун сакал койбосун. Качан жашы 70-80ге өтүп балпайып бакайдай кошойдой болгондо ана минтип жайкалтып койсо ошондо жарашат. Эртеңден кийин мыйзам чыгып биз баш бербесек, бул сакалдын өкүмү важып, кырктырышкай, эч кимиңдин акың жок, муфтий болсоң өзүңө, казы болсоң өзүңө деп анан тоотпой жүрө берсең, өкмөт деген өкмөт туугандар. Мыйзам чыгып калса, мажбур сакалыңды кырса, анан ошондо абарыңды кимге айтасың, кимге ыйлайсың? Биз өзүбүз тартип менен жүрүп, өзүбүз оңдойлу. Биз салттуу ислам деп атабыз. Кээ бирөөлөр ушуга да таана билдиришип атат. Дин салт болмок беле, же салт дин болмок беле деп. Андай эмес, салттуу ислам дегени бул ошол 15 кылымга жакын аралыкта биздин борбордук Азияда ата-бабаларыбыз карманып келаткан жолду кармануу. Салттуу ислам дегени бул Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасынын борбордук Азияда калыптанган үлгүсү. Ханафи мазхабынын тиги Пакистанда, Индиядагы, Иорданиядагы, жанагы Туркиядагы же башка араб мамлекеттериндеги эмес. Биздин өзүбүздүн ата-бабаларыбыз карманган дин. Биздин ошол Алауддин Мансур, биздин ошол Шараф Шах Мухаммад Дамыла, ошол Шайх Мухаммад Садык, ошол Абдусаттар Дамыла, ошол Шакир Дамыла, ошолор туткан жолу салттуу ислам деп айтылат. Четтен келген ар кимди ээрчип кете турган эл эмеспиз биз. Биздин Мавараунахардан ушундай алымдар чыккан, керек болсо бүгүнкү күнгө чейин бүтүн дүйнө бизди ээрчип келген. Андыктан биз өздүгүбүздү тааныйлы, өздүгүбүзгө кайталы, ата-бабабыз карманып келген жолду кармайлы туугандар. Вакыт созулуп кетиптир, мен кечирим сураймын, бир аз катуу кеткен болсом. Бул биздин бүгүнкү күндөгү муфтияттын саясаты, муфтияттын фатвасы, алымдар кеңешинин токтому. Мен аны сиздерге мына ушундай жөндүү кылып, усул менен түшүндүрүп бердим. Кудай таала баарыбызга туура түшүнүк берсин, акыйкатты көзүбүзгө акыйкат кылып көрсөтүп, аны ээрчүүнү насип кылсын. Батыл нерселерди көзүбүзгө чындап жийиркеничтүү кылып көрсөтүп, андан сактанууну баарыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар.